Jedna stvar što čini islam potpuno drugačijom od svih drugih religija jeste to što mi ne samo da tvrdimo da imamo istinu, već mi imamo i dokaze da potvrdimo tu činjenicu. I što je interesantno, u Koranu Allah spominje Jevreje i kršćane koji su govorili samo da će oni ući u raj, u džennet. I Allah im odgovara i kaže: donesite svoj dokaz ako istinu govorite. A riječ koju koristio za dokaz je burhan, što znači nije obični dokaz. To znači nešto odlučujući dokaz. Konačno nešto jasno i nešto presudno, nešto finalno na koje niko ne može da odgovori. Pa ako Allah njima kaže donesite svoj dokaz, sasvim je logično znači da mi imamo svoj vlastiti dokaz, svoj vlastiti burhan, neoborivi dokaz koji mi možemo da predstavimo i prezentiramo. Ali ako ti od nekog tražiš dokaz, on samo može tebe da pita: ok, nemam ja dokaz, ali je tvoj dokaz. I sad ću vam veoma kratko predstaviti koji je to islamski burhan koji mi imamo da prezentiramo. Jer dokaza za islam ima mnogo. Znači ne samo jedan ili dva, već mi imamo bukvalno više tipova i u svakom tipu imamo mnogo primjera koje možemo da prezentiramo za svaki taj tip. Nije samo da su ljudi vidjeli kao druge poslanike, kako su ti poslanici radili fizička čuda, neobjašnjive stvari, na primjer kao što je Musa Mojsije razdvojio more i drugi poslanici su radili druga čuda. Tako je i poslanik Mohamed umnožavao hranu, nahranio cijelu vojsku, umnožavao vodu. Voda mu se izlijevala iz prstiju dok nije hiljada litara izašlo da su svi i napili i uzeli abdest i tako dalje. I ja vam neću govoriti da je islam istina zato što su to ti ljudi tad vidjeli, jer su to dokazi za ljude tog vremena. A danas mi to ne možemo vidjeti i ne možeš nekome reći: a moraš samo vjerovati, to je neka bajka sad. Ne, specifična stvar kod poslanika Mohameda a.s. je što on došao sa dokazima za sva vremena, pošto je on jedini koji tvrdio: ja sam zadnji poslanik za ljude za sva vremena, tako da je logično da će Bog, Allah, njemu dati specifične čuda koje ćemo mi danas 1400 godina i generacije ispred nas i generacije iza nas moći vidjeti kao taj dokaz i biti začuđeni sad. Tako da nam nije samo glava neka priča što je neki čovjek prije 5000 godina razdvojio more. Razumijete? I za svako od tih čuda sa kojima je poslanik Muhammed a.s. došao, ni za jedno nije rekao: ovo je od mene. Za sve je govorio: ovo nije od mene, ovo je od Allaha, od gospodara, od Boga, istog Boga koji je poslao i Abrahama i Musu, Isu a.s. i svi poslanika. Ja sam samo zadnji poslanik. I poruka je uvijek ista: Bog je jedan i ja sam njegov poslanik. Kao za vrijeme Musa a.s. Isto je govorio: Bog je jedan i ja sam njegov poslanik. I tako do kraja vremena. I danas je ovo kao finalni testament Kur'an. I taj njegov finalni testament, finalna objava od Boga, to jeste Kur'an i hadisi, su uradili nekoliko stvari i proći ću veoma ukratko u ovome uvodu. Prvi tip dokaza koji su u Kuranu i hadisima, to jest poslanik Muhammed donosi mnogo proročanstava u budućnosti. Govori šta će se desiti u budućnosti, nijedno nije pogrešno i svako je toliko detaljno i specifično da ne možeš reći: a to se nekako moraš interpretirati da je to istina. Ne, već je specifično, tačno. Neka su vezana tačno za određena vrijeme. Kad će se, koji vremenski period će se to nešto desiti. Rekao, tad naš biti bukvalno bude tačno kako je poslanik rekao. Neka vezana za određene države, za određene nacije. Nekad za specifične osobe također. I desilo se tačno kako poslanik kaže. Proročanstva koja su se dešavala u periodu njegovog života, govorio šta će se desiti odmah nakon njegove smrti, kratkom periodu nakon njegove smrti, i govorio šta će se desiti stotinama godina nakon njegove smrti i 1400 godina. Što se danas dešava, mi gledamo i svojim očima ne možemo da vjerujemo da se to zapravo ispunjava. I to je dokaz danas. I uvijek će biti dokaza za sve generacije ispred nas, sve do sudnjeg dana. I to možemo historijski dokazati da je poslanik to rekao prije nego što se to zapravo desilo. Također, drugi tip dokaza. Taj čovjek je donio knjigu, Kur'an, koja ima informaciju o prirodnom svijetu, kozmologija, biologija, embriologija, hidrologija, sve što bukvalno možeš da zamisliš. Nešto se nalazi u Kur'anu u tome, nešto ispred tog vremena, nešto mi danas sa tehnologijom koju imamo, tek polako stižemo do doznanja koje se nalaze u Kur'anu prije 1400 godina. Treći tip. Taj čovjek je imao informacije o historiji kojima niko nije imao pristup. Tek danas, i također nije se nalaze u prijašnjim knjigama kao što je Stari zavjet, Novi zavjet ili Bhagavad Gita ili drugim spisima. Prvi čovjek koji je o tome govorio je Muhammed a.s. A razlog zašto niko nije znao te historijske informacije, jer recimo, na primjer, neki su jezici bili izumrali, na primjer hieroglif, sumerijski jezik isto bio mrtav. Tek prije oko 200 godina mi smo prošli Rosetta Stone, pa
preveli sa grčkog na drugi jezik, tek smo otkrili hieroglife što govore i onda sad nalazimo artefakte, nalazimo stare hramove zakopane pod zemljom hiljadama godina i onda vidimo kako su prijašnji Egipćani, stari Egipćani, šta su radili, kako su živjeli, šta su vjerovali i bukvalno u bocu opisuju ono što se nalazi u Kur'anu. Onda imamo i četvrti tip dokaza, to su lingvistička čuda. Kur'an je najviši književni oblik, apsolutni vrhunac književnosti. Znači, arapski ne može se imitira. Toliko je unikatan Kur'an u svom stilu da u to vrijeme je napravio bukvalno svoj vlastiti žanr u arapskom jeziku, svoju vlastitu kategoriju u jeziku. Zamislite od nepismenog čovjeka da to nešto tako dođe. Također, Kur'an postavlja izazov. Donesite samo jedno poglavlje poput ovoga. Jedno poglavlje ima samo 3 rečenice, 3 ajeta. I do danas, 1400 godina kasnije, niko nije uspio da prezentira išta bilo šta slično. Niko ne može da shvati kako je nepismen čovjek mogao da dovede nove riječi u arapski jezik, novu strukturu rečenica koja je toliko elokventna. Arapi za vrijeme poslanika Muhameda a.s. su bili najveći lingvisti. Bili su poznati po svojoj elokventnosti, koliko su cijenili jezik i pjesništvo i poeziju. I što je specifično, oni su za Kur'an govorili da je magija, prije nego što su znali i o jednom proročanstvu da će se ispuniti. Prije nego što su znali jednom historijskom čudu, prije nego što su znali i prirodnom fenomenu, prije nego što su nego znali, sad u 5. tipu koji ću navesti, Kur'an ima matematičke strukture, gdje svaki poglavlje, broj poglavlja, gdje svaki ima broj rečenica, ajeta i sve na kraju, broj svega, koliko određena riječ ima slova, igra tu jako kompleksnu matematičku strukturu koju na kraju kad pogledamo vidimo da je ovo djelo nemoguće da dolazi od jednog čovjeka. I što je jako bitno napomenuti, tad nisu imali kalkulatore, tad su brojali sa kamenčnjima. Još plus da dođe sa nešto toliko elokventnim, perfektnim, a da u čitavo vrijeme prati matematičku strukturu koja je toliko kompleksna, nemoguće da čovjekov mozak može da podnese toliko informacija u isto vrijeme. Te onda, on je radio i fizička čuda koje mi danas možemo da potvrdimo historijski, zato što nije samo da su vidjeli njegova čuda njegovi pratioci koji su bili blizu njega, koji su mu vjerovali, koji bi možda, na primjer, za njega lagali, već su to vidjeli i neprijatelji islama okolo Mekke i Medine u to vrijeme. I vidjeli su druge nacije, na primjer kralj iz Indije, imamo i te izvan islama, koji nemaju veze sa islamom izvore, koji potvrđuju ovo što ću vam reći. I taj kralj, indijski kralj, je prešao na islam. Ovo je jako zanimljiva priča koju ću vam objasniti šta se zapravo desilo i kako. Ima još tipova dokaza, ali zadnji koji ću da spomenem jeste da se poslanik Muhammed nalazi i u Bibliji, u Starom zavjetu i u Novom zavjetu. I to nije nešto da možete reći da je nejasno, da možete interpretirati na više načina. Bukvalno, eksplicitno, kristalno jasno da ovo poslanik Muhammed a.s. opisuje njegov život i njega u bocu. I čak i sama Biblija kaže da taj poslanik koji će doći sa tim opisom tačno poslanika Muhammeda a.s. da će biti pravi poslanik i da ga slušate kad dođe. Samo, znači, bukvalno što ću ja raditi, čitajte stihove Biblije i vidjet ćete od riječ do riječi kako se sve svodi da je to poslanik Muhammed a.s. I tad ću vam dokaze zašto niste nikad o ovome čuli u crkvi, jer se stvarno igraju sa prevodima i neka određena riječ koja bi bila ključna da se razumiju kao poslanik Muhammed na hebrejskom ili na grčkom, najbliže što imamo originalu Starog i Novog Zavjeta, kako su promijenili određene riječi da mi ne shvatimo dok mi čitamo. I što želim da pokažemo, ovo je znači dokaz za koga je briga, to jest za kršćane. Želim da i oni vide da je poslanik Muhammed samo u tom dugom lancu već postojići poslanika, poslan od istog Boga, Adem, Abraham, Mojsije, David, Isus i zadnji pečat je poslanik Muhammed alejhi selam i nakon njega više neće biti poslanika prije sudnjeg dana i njegova će poruka biti perfektno očuvana do sudnjeg dana, do zadnjeg slova i zato nema potrebe da dolaze novi poslanici kao što je poslanik Muhammed rekao. I nakon što uzmem ove sve dokaze što sam sad trenutno pokazao i pokažem u Bibliji i sve, uvijek neki kršćani inače koji ne žele da prihvate, uvijek kažu, meni navode ovaj jedan stih iz Biblije, uvijek kažu, sad citiram, čuvajte se lažnih proroka koji dolaze u odijelu ovčijem, a iznutra su vuci grabežljivci. Poznaćete ih po njihovim plodovima. Čak ako želiš uzeti ovaj stih iz Biblije, moraš ga uzeti u kontekst. Ne možeš ti stavljati nešto što ti razumiješ, da nešto stih rekao što zapravo ne govori. Kaže doće lažni proroci, što je istina, došli su lažni proroci nakon Isa a.s. i nakon poslanika Muhammeda a.s. Ali šta ovdje zapravo još govori? Kaže,
poznaćete i po njihovim plodovima. Znači da može doći pravi poslanik, samo gledajte po njihovim plodovima. Ako imaju dobre plodove, znači možda je poslanik, malo pogledajte dublje u to. I u tom slučaju pogledajte dokaze islamu, pogledajte koliko tipova sam naveo, pogledajte ovaj cijeli video. Značite da je zapravo ovi plodovi su najbolji plodovi od bilo kojeg poslanika. Ali Biblija ide i dalje. Imaš cijeli kriterij kako prepoznat pravog proroka. I slušajte sad dobro, citiram. Ponovljeni zakon 18.21.22. Ako prorok govori u ime Jahve, u ime Boga, ali se ne ispuni njegova riječ, to je prorok koji nije poslan od Jahve, od Boga. To znači, ako se ispuni što prorok kaže, znači da je on istin prorok. I što također to isto potvrđuje što sam ja sad rekao, Jeremaja 28, 9. stih, prorok čija se riječ ispuni, on je pravi prorok, to jest poslanik. Njega treba da pratite. A Muhammed, alejselam, dolazi sa tolikim brojem proročanstava, tolikim drugim vrstama dokaza koje sam naveo. I za sve je govorio, ovo nije od mene. Ovo dolazi od Boga. Od istog Boga koji je poslao Abrahama, istog Boga koji je poslao Mojsijeta, Isusa i sad mene kao zadnji finalni pečat na liniju poslanika prisudnjeg dana, gdje ćemo svi stati pred Boga i odgovarati za svoje grijehe i što smo za sebe priredili. Neće niko ispažati za naše grijehe. To je bila njegova poruka. I živio je najčasniji život, učio ljude moralu, o Bogu. Žrtvovao apsolutno sve što ima i svoj život, živio kao najveća sirotnja, dok su mu nevjernici Kurejši nudili sve, žene, status, da bude bukvalno vladar nad njima, da bude kralj trenutne Meke. Sve je rekao, ne želim, čak kad bi mi dali sunce u desnu ruku i mjesec u lijevu, ja ovu misiju neću napustiti. Nije htio napustiti poruku la ilaha illallah, nema Boga osim Boga, ja sam njegov poslanik. Zašto bi neko žrtvovao sve za tu poruku ako nije istinski Božji poslanik? Pa kad se sve ovo spojimo, pitanje je vrlo jednostavno. Da li je moguće da je čovjek uradio sve ovo, a da nije Božji poslanik? سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء